Anya laki din! Pag-aasi man, Mare. Pabuludan nak iti sandal mo. Ha? Apa iti sandal maray? O sarap kumain ton Sabado. Kasar nga ni Loida kasinsin ko. Kasta ka di. Anya nga minun ti size ti saka mari. 37, Mare. Ay, pag iso. Ada in-order ko iti online a sandal. Saan gayam nga umanay kanya. Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhaatan, Mare. Kitag man. Ala, agkapita pa'y nga mo na mari. Mapan ko alain na yan ti syurak ko. Intong nadamdama. Agkapita pa'y. Wow, nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya tinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Ha? Apay impadawat na dayta ba kay? One, in-order na kano iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Kasta ka day. Ay mayat Ta saan na pinabayadan king ka? Saan mo't lakay? Naranaak amayat ti mood na. Iso asaan nan nga impabayad. Gusto tadoo saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga sana kung naggastos pa'y agumatang. Uray sandal lang ita kat nagnginan. Anya lakit di. Ay na, naimbag din ta nalpasin ti kasarte kasinsin mo. Sakbay asimbang ko ti bagyo. Ay, wan nga rod, Mare. Ay wan gaya. Nakita ko man ti impos mo iti Facebook. Bagay mo tinted ko king kasandal, mare. Ay na, agyaman ka talaga, Mare. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Nakuna na mutla ang abagay ko kano ti sandal suot ko. Napinda sa talaga day mare. Branded nga mi. Usarap tumanan no adda ti sumaruno nga okasyon nga atindarak. Ay katwin mare. Nagmayat nga rin timpos mo iti Facebook ko naktumat. Naibagay iti kinapudaw mo ti sandal nga inted ko. Nagmayat pa ti panagkinikinim iti video. Wan, Mare, nagpintas kaming ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay mo't lata. Anya lakit di. Kunamala no bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti awanan ba nga graraman? Nay, kita nito cellphone mo ba kay? Sa agday tayo mudong ka. May saka mat salbag ka. Anya, kila ka man latang akong ungay. Pagbugaw ka pa. Hindi ka mga ibagan niya ti makagapaw. Una mo datan mo tambakay. Nakitak timpos ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo, kundi wow mo ti reaction mo salbag kakit day. Anya? Apay, mapimpintasan ka kani Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow iti video na kasta ka day. Anya laki di mo. Di bakit? Para lang iti wow mga reaksyon. Ako nga kamat. Basila ba nagmuday? Tapakay. No para kun ka basit abanag. Siyak saan? Mawatam? Malahustom ba kay? Sana na maulit pa nag-react ko iti post ni Banjay. Sanay. Saanan ngay pagpagam? Inton kwan ihahype mong tumanan. Maminsan pa ya? Maminsan pa ya talaga? Uray kitam! Uray kitam talaga! Hala, apay nga takas dit impose ni Tanya iti Facebook, Mare. Uwin nga ron, mare. Nakitak mo lang day, Jacob. Siyak nga ta, ti patpatamaan na. Ay na, mare. Si ka talaga ti patpatamaan na. Agasam man. Imbaga na iti post na. Agraraman nga agsandal. Kunam lano bagay na. Kunana. Saan la aday ta, Mare? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na. Talaga nga ikan na kanon iti pagnakman na. Ay na. Anya laki din. Si ka talaga ti patpatamaan na. Ta nakita ka nag-react nila kay nangamin iti wow iti video nga impos mo. Oho? Saan ko abinagaan nila kay nang agreak iti impose ko niya? Isumati ko saan nag-react. Dahil tangarod kat, mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa, tapno agselo sa kasya. Ngam saan man?
Dakman amo iti dayja ako mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudo ng pumanag na kasikatan niya. Aglodak man, nana. Ah, Ada ko ma-order iti online nga maawan mat gayam load ko. anya nga iti orderam ko ma iti online balasang kaw. Agorder ako iti sandal, nana. Sandal ko nam. An-anom ti sandal kat panagbabagyo ita. No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kung naktumat. Anya ka din day ta nga ibagbagam sikatan niya. Pasikat nga min iti Facebook kat. Ipopost na kit den ang nakasandal iti 3 inches. Kat day dyan mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Ala, ludandak man, nana. Tagurderak mamat. Apag iso asumangpet, kalpasan ti talo, wano upat nga aldaw. Nay, si Mang Putin ni Bagyong Krisay. Ada pa yun ti Bagyong Dante Asumarsaranaw. Ngam pumanag na ka. Nagapamaya. Napanak man nagload ijayan ni Bakat Istiling. Apay, ada importante nga awagang. Awan! Adala orderak man iti online. Anya nga ita. Sandal! Kisti ka matis, Mike. Makapakigtok ka, Mike. Apay, manano yan ay bagam lang. Apay, masapol nga bugkaw kaya. Dumanamag! Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches, anapan mo inwaw nga inreact. Agsandalak ba't iti 5 inches? Alaman? Ay, naapaw. Mangrugi lang nga rin. Di bagyo. Ngamigid-gidan mo ti pa nagbagyo na ito panuno mo bakay. Anya ka rin na kitang ibagbagay. Ay, basta! Agorderak iti 5 inches a sandal ko. Imbis na butas, ti order. Ito pa nagtutulog. Day tanto mo. Anya laki. Day. Naimbag ka pa'y kumari. Agbagbag yung nagmayat ti pa nagkatawam. Kasano, kat makapakatawa mga mindayatan niya. Apay, saan mo kaya nakita ti impos na iti Facebook, Mari? Saan pa'y mari? Nagkapsot namin ti data ijibalay mi. Amamatan, awan pa'y wifi mi. Anya ayat impos naman eh. Kuna na iti post na. No kabaala mamag nga nakasandal iti 3 inches. Kabaalak mo ti 5 inches. Abangan, sana ko na. Anya? Awan nga rin tinasaya iti daya babae, Mare. Uray saan mo mo't nga anwan. Anya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala padaanan taman nga agpaiso ti ipos na panagnana nakasandal iti 5 inches. Hay kituwin na, Mare. Ag-comment akto. Anya laki din Tanya kunakton. Maasar kan ka, ano kasta mari? Masar no masar. Agbagbagyo lang nga roden. Ngam tila pa ilada pagbabagtitan na. Anya laki din kunakmanin. Kamaudyanan na. Sumangpot matlay tangal daw ti order ko a sandal iti online. Ha? Mapan ko man kit di alaan inton madamdamay di store ni Bakat Istiling. Una yan. Talaga nga impay-pay sa tinag-order iti sandal. Nyalaki din. Ay shock pa iti kunam. Noan niya timbaga. Iso ti aramidag. Ha? Mausar mo nga rin ita. Agbagbag yan. Nagpigsa ni Imaw. Oh. Ay napo. Awan ti makalapad kanya nga oray agbagyaw ano agkimat. Ag sandalak lata. Tapno man makita na dya abanje. Kan agraman mo tan dya abakla. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Talaga may gigidan. Dahil tadadalalimbong ti panuno mo iti bagyo ba kay? Anya? Makamu ka man lang iti biyak mo. Anya laki iti.
Hay, pumanag na ka. Nagpigsa lang nga rodon ti angin, mare. Apay, anya ko ba ti bibiyang mo? May sakamat. Anya? Ay, concern naklaan mo. Takanuking ka, mare. Anya laki. Di. Concern tarupang, may sakamat. Papanamaya ka ni nagpigsa ti angin kong tudong. Mapan ko alaan ti order ko kasangsangpet. Apaw, sana all Uri agbagbagyo kat adala ta agsangpot ng order na. Anya nga dahi, mare? 5 inches a sandal. What? Iso ka di dahi ti post mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, win mare. Iso ti padaanan niyo. Ti panagrampak with 5 inches a sandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Pay! Diyos mio, Marimar. Iso nga i-message mo dahil dyan Banji nga agra naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video inton malam. Anya lakit din. Nasaya at ay may ka, tanya balasan ko. Ayun na. Amok nga min asimang patan ti order ko sandal kat. Wen, inyag itay ti delivery rider. Binayadak da ita. Iso apang nga asem tabayadam matan kanya. Ay danag yun, aya. Adama pagbayad ko Apay, just, aya. Anya, ay katala, yag mo nga rudin ti bayad mo. Aday ta. Wan kyaw day ta na. Barya anak mat iti husto a barya Na, kaano pa'y aya asinaor ka may papan iti barya. Awan pa'y mat di tinapuutak Ngam anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran nak. Itaawan kyaw ti kwarta. Ay, ti salbag kiday. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rudan irampa. Oray nagpigsa ti tuduken angin ni Imaw. Anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Hay, huwag maibagay king ka. Namay na. Pangaasim kumamit ta saan ka arumwar nga oray nagpigsa ti angin kang todo na. Nagpigsa talaga ni Imaw. Kas iti na ko na. Uray agtodo kan agangin iti napigsa. Kan agkimat. Awan ti makalapod kanyak. Mawata. Diyan muking ka. Rumwarak into madamdama. Inak ijes sango ti balay da banjay. Ijay ko man ngayram pati sandal ko akabarbaro. 5 inches ko naman, George. Anya? Awit ti tripod ko. Tay ikabil ko giant ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak ijes sango ti balay da. Anya lakit din. Diyan muking ka ko na manay. Talagang saan ada dahil ti ulaw. Salbag ka. Naisimpa akong ti tripod ko. Kalpasan na, magna ako nakastoy. Hoy! Banjay nga agraraman kan pasikat una iti Facebook! Rumwar ka, takita ang ti 5 inches sa sandal ko! Kung una yan tanya, nagpigsa ti bagyo nga emong. Ngam adda ka dito magpaspasikat. Saanak nga pasikat akastoy. No saan ka kumamot akong di pasikat iti Facebook, iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen. Pagayat mo, kaputa nag-react iti wow nila kay ka. Oy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmat gayam dahit. Oy, anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, namamatan iti ba to? Ay ko, tulong! Dayta, mayatan niya. Nay, nagdara pa yung dayta subsub mo. Gapoy di pa nakaidugmam mo, salbag ka. Tulungan ako, kumawag. Ay, umawag ka iti riskyo, tayo sa dati umay. Tapno adaman tinaidumduma adamag ita. Naidugmam gapoy di pa nagpaspasikat na nga uray madama ti emong. Anya lakit din.
aya. Siyak ti mababay, nga po iti aramid mo. Oh. Ay, nanay ko. Mhm. Nagsakit ni Sumsum ko na kay. Nakapilo ka kumot nga, men. Ay, kagungunam ah. Ala, gumatang ka pa iti 7 inches, 10 inches. Tama pa mo manan irampa iti sangot ti balay da banjay. Uri nagpigsa ti angin kanto daw. Salbag kakiday oh. Si Kakit kit nila kay. Nagsakit lang araw din ti Sumsum ko. Kaya basta pa lang ti magpagam kanya. Kanya ka magpag. Tinakpay ang buka isakit man. Isa ki nga ibagbagam mo. Tong pagkakidi nga itagnakan kan. Ah, Nagkuna nga min ang mapangkagram-ram pa nagpigsa ti angin kanto daw. Ibagbaga lang araw itayang. gusto ko mamatan Ingkakit di gumatang iti iagas ko iti Sumsum ko. Saan matla sumardagan di pa nagdara na. Gungguram ko nakmanay, nay. Saan ka mga imbaon tapno aramidem? Dayta ki di ati maganap mo iti kinaawan ba imaw. Ah, Nagado tagparparikot ita. Kapoy ti bagyo nga imaw. Ado ti dinadail na. Ngamsi ka. Dayta. Agparikot ka iti sub-sub mo nagdara. Napulang iti kinapasika maw. Nyalaki day. Ado ti agas nga inyad kumare. Mare. Imawag namin ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga natin na pasama. Neranamo nga dati agas ko ibalay. Iso nga inyad kun para king kamare. Ay na, una yan ay atikas to. Kat ayan na nga yung video managrampa. Ipos mo na, tapno bilib na kita tatao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumamat akas na ti ibagbagam Ibagbagak. Tapno makita ti tao. Kunam nga rod kanyang video ka, tapno makita ti tao. San ayan? Saanan mare? Pakibagam ka ni Mare Banjay. Pasensya, iti nailawan anay bagbagak, iti napalabas nga daw. Yan niya laki din yamin mare. No, ado pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpig sa abagyong imo. Adda ka man, nagparparikot, gapo lang iti sub-sub mo. Mare. Mari-mari nga. Maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo mare. Salbag ka. Pag nakmamday ta. Yan niya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Awang magayam ti usarem a martilyo anak kaw. Uwin nga rod nanang. Adama kidi ati lansa. Awang mati pagmartilyo ta. Mapanaklangin bumulot iti andamari ising nanang. Adda nga ta ita. Ada siguro agtudtudo mo. Awan siguro tinapanan na. Maala, ingkagarudan anak kaw. Tapno may simpata daytoy galba. Medyo nakapsot pailaang daytoy kriseng. Ngam napigsa ka naw ti sumaruno a bagyaw. Ay, sapay la kumaata nakapsot ni Dante nanang. Sapay la kumatakas laki ni Krising mutlaan. Oh, Mare, sikamot gayam. Wan mare, umayak ko mabumulot iti martilyo, kanilakay mo. Ha? Isimpak la ko matigal ba, banda ti kusina mi mare. Ay, wala, Mare. Ni, madaman ti bagyo a Krising. Kit adamanan ka no si sumaruno. Ay, Mare. Kalpasan ni Krising, sumarunomot ni Dante. Ay, gusto ko mamutin Sapay medyo asidag tayo iti karayan. Kabut-buteng nung umato ti danong. Wan nga rod, Mare. Ala, mabait laang Sa pulak ti martilyo nilakay ko iti pangikabkabilan na. Nay,
Si kamagayang paray. Nagapamay. Apay, nakapitpitak ka. Nagapuwa ka di banggag paray. Napan ko man simpa dagin. Laskin nga simpa di banggag may. Ha? Sika nga paray. Nagapamay. Kas labuti mo na ito imot mo. Ha? Ay mo paray. Yara tayo tayo. Kanya? No kaya mo di umay kayo palay. Tag-shot takinay. So mula nagbagbag yun. Awan mararamay. Ay. Paspay lang paray. Nagsagana kiday ka na. Madama ti bagyo na. Alpasan na ito'y krisaying. Adapay ti bagyong dante asumarono. Una, danag mo na yan. Kas kala babae, mamadandanagan o na madat. Hay! Anya? O may kakidi di balay o. Sumaruno ka ta uminom ta. Irwar ko man di pagkanta. Kakabarbaraw. Hay! Nagmayat yung minahong kabayatan di pa nagkankanta o. May gayang bimulod ni Baklay, ti martilyo ba kay? Wan lakay, naimbag ta dapay ti maysa martilyo. Wan nga raw, may mo't binulod ni pare Berting ti maysa martilyo, idi kalman. Isimpa na kanumot ti pag-ininlawan da. Kunay, nagsasaraw ti bagyo na. Hay, wan nga rod, numalpas na ito krising, at dapay ni Dante nga umay. Ay, gusto ko mamot din ah. Wan nga rod, nakabutbutong dito ayan tayo nga sidag ti karayan. Sapay la kumaa, tasaan nga ngumato unay ti danaw. Marigatay mo kay. Daita nga rod, daita launay ti pagbutbut ti kaduan. Nung umato ti danom, edye karayan. Ne, apay dayta lakay. Inruar mo matan dayta pagkantaan. Isunto mo lang agbagbag yun. Agkanta takidi na. Ay wala, nagmayat ti agkan-kanta ita. Taawan maar-arami. Isomay ka. Malang, ang kasapulin ti may kinsongbaw. Ta kumanta, man iti paborito ka kanta. Ah, anyat paboritom aya. Kanta, mantay. Our love is unconditional. We know it from the start. Apay, oray Ilocano tayo Kaya tayo mo ti kumantay ti country song Yalaki di. Ay wen gaya man niya. Day tagayam ti kanayon mo akantaan. Sipod pay. Agkantaak man mo iti Ilocano song. Anya ngay mga Ilocano song day ta. Bakay. It amin ang aamakitak lakay. Panglamay. Ano mo? Malang, sa pulam nga raw, tayo ipatspasapol ka. Tarugyan, tanti kumantang. Agasim man da kita akaruba na nang. Kabayatan ti bagyo. Kabayatan ang madandanagan na kiti daduma akaruba. Gapo iti nagpigsa nga angin kun todo. Mayat mo ti panagkankanta da andong ken piling. Iwan nga rod, kaslada maging insulto. Niloy da mismo akaabay da iti balay. Agisimsimpada iti kalba iti balay da nga oray todo. Imbisa mapandatulungan. Nagmayat pa lang ti panagkangkantada. Uray dala ipukpukaw kan iik-ikes ti panagkantada. Makita damat ti aglawlaw ang madandanagan ti amin. Sa bagay, simintado ngamin amin na sulit ti balay da. Iso nakarelax dalaang ita amada mga agbagbagyo. Sanda nga ammo at tumulong iti pada na ata. Uray kumasaan da ang mapantumulong. Saan kumakasta nga agkakantada. Kabayatan ang madandanagan ti kaadwan. Idi pa akastada na kita nana. Iso asaanan nakaskasdaa. Anya lakit din daandong nga agasawa lakay. On nga rod ba kayo? Busy ti amin nga, gisimsimpa iti galba. Kas kada amin ang mabalin ang may simpa. Ngamisoda, nagmayat ti panagkankantada. Oray dala ipukaw ti kantana. Sapay nagpigsa, makatitilang iti lapayang. Sanda, makarik na. Makarik na dayang ngamin nagita nga agasawa. Kat idi pa ay akasta ti ugali da. Nawan bagyo no tudo. Sanda mo nagkanta no agininig. Nung bitang agbagbagyo, nagpig sa ti angin ganto daw.
Isumit ti panagkantada. Krising pa ilang dahito yung abagyo ita. Makita man no, aging gayon dong sumangpot ti samaron no abagyo kat kumanantada pa ilakas ta. Napigpig sa kanuka ni Dantay. Nanda ito krising amadama. Ayun, iso din nabuyak iti TV iti ragbi ilakay. Ay, salpag na kita karuba. Hindi pa amo ti tumulong iti karuba na. Naimbag kumamot na oras sa anda mapantumulong. Basta sa andang agkan-kanta kasta. Sa pinaka full volume ti video okay na. Nyalakit din. Ket ikinakit ko. Lakay, nakastrak matgaya man ni Bagyong Dantay. Wangarap pa kay. Nakapay mga simmer adyo. Iso kita amnay, nagpig sa tiangin kantudo lang. Saan ang makaapekto day takadata lakay? Ayun ah. Sementado amin na sulit. Balay ta. Iso na lang at asidag ta iti karayan. Malayo sa bituka. Ha? Tagalog ah. Alain takit din ije kusina. Insagana kun ti pamigat na. Nagluto ak iti tinapakan itlog. Kalpasan ti panangan ta, agkantata manang. Ay, uwi na. Iso malati pang panunutat kahit bakay. Awang nga ro ti mararami ti agkantata. Ado nga min tinapanunot ko a title ti kanta asaan ko anakanta iti kalman ka. Ay, uray siya bakay. Ado mo, tinalagip ko a title ti kanta-kanta at intong madamdam ah. Ala, intangarod mga hanan lakay. Po, una yun ay karuba. Hay, manipod ini ng rugi ti Bagyo a Krising. Nagkakantada. Aging ga itasimbang peten ti Bagyong Dantay. Ay niyalaki din. Ay, di daan mo ti makipag-Greek na itaglawlaw da. Adaw ti lumablabas ang mapmaman ija iskwilaan. Tamabuteng da itinapig sa atudo kan agay. Ngamdag ita apiling kan ando. Kaslas anda ang makarik na. Nagmayat pa ilaan ti pa nagkankantada. Ay, agasem man. Talo aldawin nga kang kantada. Naimbag ko mamalo nagmamayat ti kantada. Pasig mo ta sila. At nga rin nga ipigpig sana ti tudaw ka po iti pa nagkankantada. Alagi din nana. Bitbitin tan dagiti napatag nga alain ta. Intamit ta ni Jay Esquilaan. Ang mga nuad-adda pa yung ipigsa na ti tudong itong rabiin. Ay na, nakabutbutang na dumanon ti danom ti karayan. Aging ganito yung balay. Ay, nabutbutang nanang. Awan nga tati panggap da kita akaruba mapanadya eskwilaan lakay. Awan na siguro. Tani, nagpigsa ti angin kinto daw. Nagmayat pa lang ti panagkankantada. Ay, ida pa ilakot nga agsagana. Kas lang ron awan ti bubutngan da. Alakit din. Alaang tibag nga insagana kabit-bitot mo tayo tibag ko lakay. Intan nadya eskwilaan. Awan ba kay? Muntang arudan. Nagaw na pag-ibig, laging nakakubli. Ay, kung naklaki din no saan kayo nga umay, mare. Anya saan? Pagyanan mi ngay mo't ijahin o maduti danom ijay karayan. Kaya kay karuba tayo nga ijay. Sanda nga umay. Ha? Asino ti ibagbagang mari? Asino pa'y kumangay, mare? No saan adagiti agkan-kantang ori madamang agbagbagyo. Kunaklakit din. Jak amo kadako ada mari. Itay limabas kami ijay. Madama pa ilang ti panagkankantada nga agasawa. Anya? Pulos nga awan da danagan da iti bagyo. Nakarelax da ijay balay da. Kabayatan ti panagkankantada. Ay, anya laki di. Ngam bayamon Tinapat na kadada tayo ita dito yung eskwilaan. Safe tayo dito eh. Kan adayo tayo, iji karayan. Bakay! Ay, bakay! Nagpigsa mo titinom iti karayan. Ha?
di mano na di pala iti danong bakay. Ay, ayun nga pa isulakay. Hala, kasanundag iti usarta. Bakay, ay mangrugin na marbatili kung ti balay. Umay kang bakay, rumwartan, uray nagpig sa titudaw. Ang mga numayanot na ba ito? Intan! Ay! Oh, apayasan ka matagdagari kumare. Agpampanunot ka kadimanin iti title ti kanta-kanta, kalpasan ti bagyong Dante. Ayan niya laki din. Si kakit di mo't mare. Kas ka lamang insulto iti kasta nga ibagbagam. Anya? Mangin insulto nga ibagbagam mo, mare. Sana ka mangin insulto anya. Ibagbagak lang ti podno. Ayun gayam, kasano kayo nga makakanta. Kit di nagasamot ti danom ti karayan ti balayo. Ay, day tangarod ti pampanunutek ita mare. Kasano kami ngay kinilakay ko. Awan apulos ti usar mi an nailigtas. Ha? Ay, katanya nga ita. Idi madama pa lang ti bagyong krising. Nawaya ko ma, panagsagana yo. Ngam, apong, saan mo? Ta nagpipigsa mo ti kanta yung agasawa. Daan nga limukin nga. Diyan kita kang kantain nyo, idi. Ha? Kapayatan na busy, kan madandanagan ti aglawlaw. Busy kayo mo ngagkankanta kanila kay mo. Da kayo, ti mangin insulto, iti kasta nga ramedyo. Mare. Anya nga ita, awa na pulos na iligtas sa gamit yo. Agyaman kayo latan nakasangbot kayo pa nga nakarwar iya balay yo. Tano saan? Sigurado pinag-aagawan da kayon ti agatol. Kas kada palta ti karayan. Ayan niya laki din. Mare, amangan no adda maitulong yu kada kami iti asawa. Imbes ama siyang titataw kata kayo, gapo iti napasamak iti balayo, ngam saan? Taad dapay kit din ti mangibaga, agunggo na yo? Anya? Saan nga agsakit tinakam mo Nga oray kasta ti ibagbaga ti tattao. Gapo taam mo yung mat iti bagbagi yo, nga adamot pasol yo. Mare. Nagpigsa ti todo kun angin, ngam apo. Nagmayat ti paragkankan tayong agasawa. Akas laawanan ti sumarunong aldaw, ang mabalin apa nagkanta. Ay, pasensya ka na. Ngam awan ti maitulong mi kada kayo. Jay asi mi kada kayo, kat nasukatan iti rurod. Anya lakit din. Anya laki din ngamin pare. Madamang agbagbagyaw. Ngam nagmayat ti panagkankan tayo nga agasawa. Paray! No kumangamin idagrugrugi pa lang ti bagyaw. Insagana yu kuma dagiti mabalay na may sagana. Imbunag yu kuma dito iskwilaan. Ay! Tauray di nagastida na ti karayan ti balayaw. At least, naisalbar yu kuma dagiti importante nga usaryaw. Ay! Paray! Idi mo ngamin madamang agbumbunag dagiti daduma karoba. Kahit mayatlat ti kantayo kung nibaga mo. Kaslawan dadanagan nyo. Eh, pasensya paray. Pasensya kamit paray. Tawan ti maitulong ko king ka. Urayin nyo latan ti itulong ti barangay kada kayaw. Ay, kasanuta pa'y itan lakay. Bakit? Uray adda itulong ti gobyerno kadagiti na bagyo. Saan lat nga umdas? Sayang dagiti amin apundar nga usar. Ay, no amo tala kumakas ti mapasama. Nagsagana ta kuma. Saan ta kuman nagkankanta kabayatan din napigsa nga angin kintuda. Basol tamot kit di lakay. Awan ti sabali apabasulan ta no saan ati bagita mismo. Iti ka ano man. Saan na mauli day bakay? Ay, nagpigsanto mga min ni Dante. Una yan, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen bakit? Kagap-gapok nga rin ijay balay da itay lang. Nagsinaruno tala nga si Mang Pait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen bakit? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kasi mo ti anak na niya. Manong mo tan abulan nga agsinsinubli da iti ospital. Dahil tangarod bakit? Liber na mo kami tinatamaan. Kat, manong ay tinagsaritaan nyo. Ay, makapasin na ay ti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Yung sa bagay, nagdakkel ti balay nga ilakla ko na. Kaya nalawa mo ti daga. Saan lang at nagsaadan ti balay? Adamat ornong ta, iti mano atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kayo una. Katangan ta. Makatulong ta pa iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Antiyo nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasiw na ah. Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Bayan nyo at tattao ti makam mo. Saan ang masapul amapan ibagbaga? Isukot akay kayat kabalasan ko. Gaputa malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadagiti tattao, ang mga no sa bali ti panakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kaskalaan niya dita. Ay wan, pudno dayta. Amumutan dito lugar tayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Dayta nga rod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakaraing bakay? Ay, iwan lakay. Napan ko ngamin pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Ayun nasaya update na panunot mo bakay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Husto kay tiday ta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pa'y balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam mo ti makita pundar da. Ay. Ha, amugon, no asino ti dakdakamatan bakay? Asino pa'y kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan mat balay da. Ano sandalaang ti agigyan iti daan abalay day dinanang dalando. Ay saus, anya lagit din. Naimbag pa'y kadata, ta saan ta anak ka abroad? Maar-arami din, ti balaita. Ay wala. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita na. Nay, kariring mo pa'y laang kumanatawa ka anak ko. Hay, puna yan aya, ti karuba nanang. Ah, asino akaaruba ti bagbagam? O, kita o, ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Naa? Impos na mo ti maar-aramid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang, agasam man ti in caption na,
Naimbag kami pa, taumadanin na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad, kat awan pondarda. Oh, anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada. Ay na, bayam ang agpasagi daging kat kay kayat na. Di daam mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kasla kikidlang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba ngamin nga amo, ti maibaba ni di ginatang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Ay, wag. Nakita mo dayay bakit? Awan mo ti sabali akaruba da na bayag iti abroad no saan adatalaang. Kasta una ti panangipaspasika da iti mararami da balay da. May samod ni Joel. Imbis nga ti paun na ti asawa na iti kasyang ipupos na, saan may? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasaman ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag iti abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdo mga rot ti kinapasika da. Kunamla no isuda lang ti adda kabailan lang agparami ti balay. Sapay lak mo mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino nga'y matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Asino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa anabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundarda. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Abay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sagat nagmadi abasaan ti caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasikatan yung agasawa, kat kasla kikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada? Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita man, addan maararamid abalay may. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawakan ka, Mare. Anya lagi din. Talaga ay ni dumdumamet, ti adda at kinapasigat yung agasawa. Nagguwapo mo tinda euro ang motor mo, pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Ha? Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta, pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad, ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, ada pa yan motor mi. Amom, pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat, pare. Pagyamanam latan o adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta, pare. Ti ko nam gidi, napaisuan ka iti imbagak. Iso akas tati ko nam. Hanya lakit din. Wen nga agpaiso niya. Day dya Joel,
Imbes kumamot abagaan na ti asawa na, angamsan mat. Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da. Ngamsan magtahulugan mag. Saan lang nga dahil tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano abang ko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madlang nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia iti naminsan nga aldaw. Ay una yun. Kunaklakit din no urnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kastaon ay panagpaspasikat da nga uray dala ipost iti Facebook. Awanan ba indag itang agasawa? Iso dalang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't nakaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki din. Amo nga lakay, magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanayimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na, sipod pa'y. Una yun da dya, Joel. Ay, yak mo, nanya ti malala da iti kinapasikat da. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada, ngam nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan tinaurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon bakit? Numaminsan nga ramidin na paiging katikasta. Bagaam, tapno maring iti kinapudno. Asaan ka ipapasikat da iti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare, bagbagaam kumamad ti asawam. Taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagna ka ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingkagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami di asawam? Saan mo man lamang korektar? Husto laang dayjay, mare. Tapno may paro pa kadakwada, nga da kabarbaro a motor may. What? Tapno sumrek mata, iti panunot da, nga oray saan kami naka-abroad, makabalay kami. Kan adama motor may. Ha! Apay, just, aya. Ay, anyo lagi din, mare. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton may alawas nga rodon ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen kan igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakit? Ay, ngagpaisoan niya. Tapno mamimpinsanan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamoten balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. Wen nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang 3 million, bakit? Ang wisot to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwa na, awisa maamin na mabalin mong awisain. Amin ako kumarin. Nagitam amam kan amin na nakaroba, bakit? Kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahwam. Kan kukumparim. Tapno umay damot makipangan iti sagana ta. Wan bakit? Nuad adu tayo, naragrag sa. Wan mare, iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday
Taada kadwa nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, Mare. Umayak nga umay. Wan gayam, no makitam to ni Miling wano ni Joel, ure asino kadakwada, awisam ida, ibagam nga imbagak. Ha? Tapno makita damot ati house and lot a ginatang mikini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan me. Ah, ay wanan niya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tattao, nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar me. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan, Mare. Ibagakan ko na makita. Blessing nga ibagbagamat, Mare. Isuda nga agasawan tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang amin iti panunot yo, kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas ta? No ara-arigan, mansyon ti balayda. Kalapaw ang kada kayo, nga may naidumduma na kinapasikat yo. Uray yo lang nga i-post mo iti Facebook. Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan lang ati house and lot ti ipabless da. Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuan no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tatibagbagak itigan ka. Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Ket adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagit din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon na ramidin nyo ita, kanin bakit mo? Umay kayo ay, jay balay. Ay, kwa. Agpa-Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang may kanya Auntie Ophelia. Kanya ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ata, nagdagaang ti panawan. Adamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison ti pagluganan niyo. Ay. Panorbora minggana ije balay. Tapno maamuan na kiti tattao ana urnong ije balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo jayo ang mairwar, tinaidumduma kinapasikat yaw, pare. Ay, nakababain talangaro di tabagait. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang daw nagsabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda dagiti panagpaspasikat ta ide. Ay, saanan na maulit na bakit? Saanan na talaga? Ayun lakay, saanan na talaga. Impagarup ko,
Ada tala ang ti ada kabailan na ang makapatakdar iti balay, kan makairwar iti motor. Ngam nagbidot tamat gayam. Agasa man, kaslaman siyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Adapay pulda. Kan, ay na, naglawat aglawlaw da. Ngam data, saan ta pa yan nakabaybayad iti loans taging gaita? Kan, namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta nagkulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya ngay nga rod bakit? Awan maramidan ta ah. Naituyin ti maghanap ta, iti naidumduma a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag day tuyan. Iso nga umadayuak. Tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isunti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aklaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsed kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang ti send mo aladawan mo, Sari darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, ah? Dayamot. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaw. Apay nga raw, anaskan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki din. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, anya ting kagaram. Imbaga kami kinibakit kao, amapantag buya iti palaw. Ay, mapanta paray. Nabayagan ka na diyak nakabuyay ti palaw. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y manto'y chatmate ko. Ay na. Diyak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, paray. Ay, pirmi, pare. Bakbak ka na si Lusa. Sa dino tinagapwam. Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. Asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni Pari Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si Kagaray. Ululbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanya, no adda maamwak si Kagaray. Kakamot paray. Anya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palot kinigaray. Ay, wan maray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag, maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas diya iya kalakay na makababae pa'y lang bag. Ay katpermi
Iso man la permi asilos mo amaray. Ay kat natural tasawa ka nga ron paray. Baybay akit din, akum kumporme a babae ti katsachat na dita. Anya laki din. Ay wag magkidi amaray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti katsachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo la ti cellphone na kat darasag ti rumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang amo nga daak dito'y ngagsirsire pa. Dayjay, adda umaw-awag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpag mo tayo mawag ka. Mailiwak itinalambuyo ta pusis mo. Aguray ka man. Hoy, Garay! Ay, natin aramidam dita, si kabagpagatan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taasil phone tay badda-badda kumalangan. Ay, husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay, hawadan di cellphone ka. Ay, Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? ay natadaal di cellphone ko, anak ko. Impayat-payat ni nanang yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nga agdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon matadya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa bimakit kan lima kay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukid din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglilingaya ka cellphone ko, dinadaal mo kidain. Ay, da kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin ba, solita? Ti amayo ti babay raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay kan bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mat na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod, ananang? Ala, ibagakan manang jingki, tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Maminsan nanang, saan kayong agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y agdadaal kayo. Awanan allowance amaawat yo kanya. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya.
Sorry nanang no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Isupay paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon ti amayaw. Ragsakan yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemaan niyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Oh, adto yun ti baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang nanang? Sayang ti kwarta no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Na, Ay nananang, saan kayo kumangagap apak ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palamin na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod nanang kunakmanan? o anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kaabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti naggaaw tabagantan. Aggaw taropam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Na, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap apa. Ita, apa anak manoin? Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap apa. Na. Makamukamutan iti biyag mo, ha? Na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Dahi ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki dahin. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak ngagsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kini tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanan tiririyo ken ni nanang tatang. Anusan nyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo. Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigaygayo maklaeng mait. Makigayim mit no kayat na. Apay paritan nak nga ay. Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay wan na kaong. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yun. Nagmayaten ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami agsarita, taawanan jay bakbakitaan akay da.
Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak ibagak matan a balo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawa. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumit lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isopa to'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imo na anaring daya bakbaketan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasaag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan ka? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Ne. Kaya't naasawan. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. Adda ka chat na. Kabats na pay. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pay. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay, katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali a kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka manan, Jingkay. Anya manan timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. Adamot nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kastoy ay isang taan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti uray asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kuman di pagidaan tabakait. Pakawanan na kuman. Na, apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo.
Ay gid, permimatan nga aghimunak. Na, ita, amo man tirik na. Aywan bakit. Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay, aramidek mo. Ay sanan bakit. Saan kunton nga aramiday? Ay anya laki dyan. No anya ti saan mo kayak nga aramiden laking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.